Agromediteranski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru bilježi značajan porast broja upisanih studenata u ovoj akademskoj godini. Dekanesa fakulteta, profesor dr. Alisa Hadžija Bulić, ističe kako je evidentan porast interesa za oba studijska programa na prvom ciklusu studija. Biotehniku i nutricionizam, a sličan trend nastavljen je i na drugom ciklusu studija. Na diplomskim programima voćarsko-vinogradarskog, povrtlarsko-cjećarskog, ekologije i upravljanja okolišem u poljoprivredi te pejzažne arhitekture također je zabilježen povećan broj upisa. Ono što posebno želim istaći je da od ove godine što se tiče Hercegovine imamo prvi pejzažnu arhitekturu na drugom ciklusu i imamo studente koji su po prvi put i upisali i nadamo se da će taj studijski program više biti interesantan i zaživjeti u smislu tome da je on inače ponuđen i studentima koji su išli građevinu i arhitekturu i naravno biotehničke nauke, tako da je to jedan interdisciplinarni studijski program koji je dosta interesantan i nadam se da će biti interesantan i našim budućim studentima. Dekanesa navodi da se ponose aktivnim angažmanom svojih studenata koji su uključeni u projekte koji povezuju teorijsko obrazovanje sa stvarnim izazovima u poljoprivredi i ekologiji. Jedan od takvih projekata je istraživanje prehrambenih navika učenika osnovnih i srednjih škola koje provode studenti nutricionizma, a rezultati ankete budu predstavljeni na javnoj tribini. Dakle, njihovi ispitanici će biti djeca osnovnih i srednjih škola. Ideja je da dobijemo više informacija o njihovim prehrambenim navikama, a kad završe tu anketu, onda će istu anketu, samo sa drugčijim pitanjima, također ponuditi njihovom nastavnom osoblju, pa da vidimo kako se hrane naši nastavnici, kakve su njihove prehrambene navike, tim više što su to ljudi koji malo više sjede. Pa evo da vidimo i kakva je tu situacija. Agromediteranski fakultet je prepoznatljiv po organizaciji Dana nauke, tradicionalnog događaja koji svake godine okuplja studente, profesore i učenike osnovnih i srednjih škola. Ovaj događaj, koji se održava 10. decembra, ima za cilj podizanje svijesti među mladima o značaju ekološke poljoprivrede i održive proizvodnje hrane. Ideja je da se ova naša proizvodnja hrane, ekologija, očuvanje okoliša, sve ovo što mi radimo, približi djeci u osnovnim i srednjim školama, da oni vide kakve su to studije, šta se u stvari proučava na ovim studijskim programima i da kod njih podignemo svijest o potrebi zaštite proizvodnje hrane i proizvodnje hrane kao takve. I zašto bi jeli, konzumirali uglavnom hranu koja je uvezena, a zašto ne našu. Tako da 10.12. će biti održan taj dan nauke u isto vrijeme na oba fakulteta i uglavnom on bude jako dobro posjećan. Mi pripremamo tu neke igre i neke posebne radionice da animiramo našu djecu koja će doći da nas posjete, tako da vjerujemo da će biti interesantno. U sklopu šire ekološke inicijative Agromediteranski fakultet planira i nastavak projekta koji se bavi pošumljavanjem i obnovom šumskog fonda. Iako je pošumljavanje važan ekološki korak, postoje područja poput planinskih predjela koja su vrlo teška za pristupiti. U tom kontekstu fakultet je osmislio inovativan način pošumljavanja. Pripremamo sjemene bombe, recimo. Te sjemene bombe su smjese komposta, gline i raznih sjemenki koje ćemo onda mi na tim radionicama, koje će opet naši studenti držati sa tom djecom, njima pokloniti, a onda ćemo zajedno sa njima otići do mjesta u gradu gdje bi trebalo da se nešto pošumi, da negdje te biljke da im damo život. Također plan nam je da dio tih sjemenih bombi također damo našim planinarima, gorskim službama spašavanja, svima koji se kreću u svoje slobodno vrijeme po planinama, pa da i oni kada odu do tih nekih predjela koji nisu toliko dostupni, ostave trag iza sebe, a da to bude sjeme, dakle novi život. Također aktivno sudjeluju u međunarodnim projektima i suradnji s drugim univerzitetima i industrijama.
Agromediteranski fakultet je sad u zadnje vrijeme potpisao jedan novi sporazum sa jednom velikom firmom koja također nam pruža velike mogućnosti za praktičnu nastavu. Također pripremamo se da budemo dio jednog velikog strateškog IPIN-og projekta, digitalizacija u poljoprivredi, gdje ćemo mi gledati da u ovom našem okviru, na našem fakultetu pružimo najnovija tehnička i tehnološka dostignuća našim studentima, da budu uz korak sa svijetom naravno i da mogu pratiti sve te tehnološke inovacije baš ovdje. Dakle, mi pružamo mogućnost svima, i studentima, i djeci, i nastavnicima, i profesorima iz osnovnih i srednjih škola da učestvuju u svim mogućim aktivnostima na našem fakultetu i mogu vam reći da smo zadovoljni. Bosna i Hercegovina se suočava s izazovima u poljoprivredi, ali prema riječima profesora doktora Alise Hadžijabulić postoji jasno rješenje za budućnost, a to je ekološka poljoprivreda. Ovaj pristup podrazumijeva usmjerenost na organske ekološki prihvatljive metode proizvodnje koje minimiziraju upotrebu štetnih hemikalija i promoviraju očuvanje tla, vode i bioraznolikosti. Domaća je hrana ona koja je proizvedena tu, dakle, kod nas. A ekološki ispravna, organska hrana, ekološka poljoprivreda i bilo koje ti sinonima koji se koriste, podrazumijeva proizvedenu hranu, proizvedenu u praćenju, prateći sva pravila ekološke poljoprivrede. Dakle, o svemu tome mi vodimo računa i trebamo voditi i to je ono gdje Bosna i Hercegovina može napraviti sigurno značajan iskorak. Također, ne smijemo zaboraviti da sva ta proizvodnja hrane i sva ta hrana koja se proizvede mora se nekome i servirati. Mi imamo ogroman napredak što se tiče turizma. Mi smo svjesni da je Sarajevo izuzetan bum trenutno što se tiče turističke ponude u svijetu. Mostar također, Međugorje je jako blizu i drugi gradovi u Bosni i Hercegovini. Ono što turisti hoće kad dođu ovdje jeste naša hrana. Naša ovdje proizvedena i zdravstveno ispravna hrana koju mi imamo. Samo iz nekog razloga možda nemamo, dovoljno je proizvedeno. Vjerujte, jer ja u zadnje vrijeme s kim god da sam pričala od poljoprivrednika, nije niko rekao da ima problem sa tržištem. Uglavnom sam čula što god proizvedemo, mi prodamo. Dakle, vi imate centre koji mogu sve to promovisati i prodati na kraju krajeva. Veliki broj turista je tu, veliki broj ljudi koji hoće da dođu ovdje i jedu nešto naše. Hajmo im ponuditi. Rast broja studenata na Agromediteranskom fakultetu i uspješno implementirani projekti samo su potvrda da fakultet uspješno odgovara na potrebe tržišta i izazove globalne poljoprivrede i ekologije. S novim studijskim programima, inovativnim projektima i angažmanom studenata, ovaj fakultet nastavlja biti lider u obrazovanju i istraživanjima koja podupiru održivu proizvodnju hrane i očuvanje okoliša. Novi programi i projekti u službi ekologije i poljoprivrede na Agromediteranskom fakultetu u Mostaru.